Uhuthirite miaka 40 yaku kuhuranira kiria wagurire na mbeca wathithineire. Heho ya muthenya wa Jumaa nja ya nyumba ya micemanio ya KICC na mihatikano minoga kana ukuru waku ndungiciikira mathabu ukienda kwigwatira taito ya mugunda. Ni aikari a matura ma Embakasi Ranching mwena wa Rwai, Atasia, Akorogosho na Ambagathi aria marokete guku niguo mamukire taito ciao makineo ni President Uhuru Kenyatta na Minister wa Migunda Farida Karunei. President Uhuru Kenyatta agitariria kigiriko kiria andu aya makoretwo nakio amwao kwa ihinda ria miaka 50 na kuga ati nikio thirikari imakinyeirie kihoto kiao. Kupatia mwananchi haki yake ni kumaanisha ya kwamba tumemwezesha sasa kuchukua jukumu ya kutumia hiyo mali kujijenga, kujenga familia yake, kujenga mji wetu na kujenga nchi yetu. Mwaka 2018 Mheshimiwa Rais ukasema tuangalie kwa kina mashida ya mashamba hapa Nairobi. Kutokea 2013 Mheshimiwa Rais tumesajili kama 145,000. Hii ya leo tunatoa Mheshimiwa Rais ni kama 38,000. Kuma wathani wa President Uhuru Kenyatta wajiriria miaka 8 mihituku, thirikari iheanite taito milioni 5, riri thirikari 3 cia hau kabere kuma hindi ya wiyathi ciakoretwo iheanite taito milioni 6 guothe bururi-ini. Kuna ploti area hiyo ambaye ni chini ya milioni 3. Kunaye kumaanisha ya kwamba these 30,000 titles ambazo tunaweka kwa mikono ya wananchi wa Embakasi ni zaidi ya 90 billion shillings ambaye tumeweka mikononi yenu. Umwe waya amukira taito yake kuma kuri President na atongoria angi amwe makaremwo kuhitha gikeno kiao ona mari mbere ya President. Wale tulianzisha kununua shamba hili, wengi wao wamekwisha kufa. Lakini wewe unawapa titles ile tunaita posthumously. Na thutha ucio o mundu anyita taito yake agi makamikia muhuko uria maikagia indo ciao cia bata muturire-ini. Kanyina kaloboka nini? Uhuru ni twakena muthenya uyu o muthi. Na haha ndukubatara kwirwo aya ni andu akenu. Ndakena muno muthi ni raithi ni undu wa kuhe taito. Ndaigua happy. Anya moe modo. Na matugerire na ngari etegututubagia. Ciao. Tugokuetwo wega i. We. Na ndirega gukua uguo. Ndeikara the ndetinguritie ni kumenya riu ndigwakwa ndina taito ndina haki yaku hau ni hakwa. Riu ukumiga ha? Gwakwa nyumba. Ha. Haha ruthingo-ini uguo. Nyonaga riria ndaheirwo taito. Tiratathi. Ungitwara bengi nukuheo mbeca na ungikona project ari land ino, you can be able to build it up. Uguo ni turakena muno. Aria matanakiona twakirwo tugire kwa DC na njoe no tukuneo. Kwiragwo ungimenya haria umite niguo uhotaga kumenya haria urathie. Aya magitariria kuria marutirie kuhuranira taito ciao kuria mwao ona morirwo ni mioyo. Na kuma 79 nduraga jetereire mugunda ucio na mathina maingi mokaga ni atongoria magokaya magathi magokangi. Ni muno tondu uratuturite tuherithitio na kucenjanirio na gutematha na kugara raini. Ni tukenete oro muno Uhuru witu. Ciugo cia ati mwetereri ariaga ya mugwatio na utuku nduturaga nicio iraiguika wega ngoro-ini cia aikari a matura maya thutha wa kwigwatira taito ciao kuma kuri thirikari na riu mothio mao no gukenga marakenga thutha wa miaka mingi ya kieha na maithori. Handu-ini ha Inooro TV kuma guku Nairobi njitagwo Harun Njoroge wa Maina.